Haziran gözüm meram kutlu olsun. Ömrüm uzun olsun. Oğlum kutlu olsun. Oğlum da ömrü uzun olsun. Biz alısta жүрген bir tuğanlarımın atından geldik. Sağaz da olsun saklarıma. Bir tuğanın arasında göreceğim. Carol görün, carkıldağım özgeceğim. Özümden de seni carşı koyman, geçivezkon asısın. Kölükön, akıl başkan, жол көрсөткөн багытын, айыл коштоп жүргөн жарыгым. Өмүрдө белгилүү, кубалкан сулуу сенин сырдарсыңын жакыным. Балай билип бул өмүрдү ирмемин айыстайын бөлүшөсүн келейин. Кара арка жөлөк болуп жашап жашоодо кандай жүр сени колдоп келгени деп тилеген алган.
Keçenin meymandağı, kuş gelip sizler, bana devrelerim, kelin kızlarım, kudarlarıma calındı, baldarıma calındı, ciğerli sık salamda ciberip durağız. Bana bugün biz Damira kızımın özlük bayramını belgilep, erteden beri tuğulgan günde ötközü atağız. Birinci konuktordu uzattık, bana ikinci konuktor geldi. Hoş gelipsiniz. Sizlerden Allah razı olsun. Damira kızım, bugünkü özlük bayramının çın yüreğinden tuttayman. Bunday yaşlardın Allah balamı tövünü versin sana. Şu biz okşap, kelin alıp, kız çıkarıp, balalı, çakalı, egizlerle yük olup, Süleyman balam benden koşarıp, koşaparıp, baktılı üybelerden oluşumdu kalayman. Bana Rusya ülkesinden Kudam, Çerkozükeme, Aysulu Singdime, Dinara kızıma, Mirlan Köyovalağa, dağın calımcısı salamdı ciberip duramın. Allah razı olsun. Şu alız çaktığına jakın kılıp, bizdi bugün şunday kütülböstön gana süper priz olup kelip, kızımdı kutluktap turganlar için öte çoğun razıçılık bildireyim. Eki düğüne baktırılığını vergen bolsun. Daima şunday baldarın ardın, kızların ardın, evrelerin jakşılıklarını teң körüp, daima şu jakşı kündördün üstüde joluşturgan Allah'ım her birimizde nasip etsin. Allah razı olsun. Bizdi sıylasanar Allah'ım silerdeki düğüne kem kılmasın. Daima şunday jakşı kündördöle joluşup jürevereyli. Silerin dağın işinlerge iyilik kalayman. Daima biz okşoğun şunday tuğulgan kündördü. Kutluktap daima işinger daima aldığa jürüşüp bülbül ömür menen kılıçlı amançılıkta jüreverişingerdi kalayman. Rahmat uşu bizdin bugünkü özlük bayramımızды kutluktap kelgeniңер üçün öte kurslandız. Ayabay şurada sıymıklanıp turabız, mana Kudaga şükür былтыры жылы келip туылган күндө өткөзгөнүңөрдө mana быйыл биздин Садырбай деген балабыз жарык дүйнөгө келген. Аякта Азирет деген неберем жарык дүйнөгө келген. Буларды кубанычы өтө мени сыймактандырат. Ушундай балдарымдын барлыгына, кыздарымдын барлыгына Аллага бейсеп шүгүрлөр кылайын. Күйөө балдарымдан бар болсун илайым. Daima baktırı ülkelerde boluşunardı Allah Taala'dan gana suranam. Rusya'da жүрген Nurgazi balamdan bayağı kutluktab ketken edin, sen noyak dedin. Angliyada mına kүйөөңүн жолдошундагы, ошолордон иштер илгери болсун. Daima koşkondorlar menen koşup karıp, baktırı ülkelerde boluşunardı. Çın yüreğimden tilekteşmeyin. Rahmat. Açılsın her dayan, yaşlı gönül baktım suyuma.
Тамира бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаймын. Бүгүн сенин дүйнөгө келген күнүң, кубанышы бат энең сүйүнгөн күн. Арадан жылдар өтүп, айлар өтүп, мына бүгүн 20 жашка толдум. 26 жашың куттуу болсун. Туулган күнү менен куттуктаймын. Ар дайым ушундай мен апам менен абамды өзүңдүн ата энеңдей карап атасың. Аллах ыраазы болсун ата энеңе биринчи иреттен. Чоң ыраазычылыгымды айтам. Биз келсек дагы кабак кашым дебестен дасторконуңду кенен жайып, бар тапканыңды койгонуң үчүн Аллах ыраазы болсун. Ушундай эң бактылуу үй-бүлөлөрдөн болгула, өтө сыймыктанган үй-бүлөлөрдөн болгула, өпкам менен дайыма бактылуу болуп, эч качан жүзүңөрдөн жылмайып кетпесин. Дайыма ушул карысы бар, нырсы бар деп, ар дайым апа менен абамды урматтап, ушундай алардын дубасын алып, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, ар дайым ушундай, ушул Арпасай айылынын эң алдыңкы жаштарынан болушуңарга тилектешмин. Туулган күнү менен куттуктаймын. Тамира